Emukoreji etandikira n'ekitambo kya misa hamwe n'okushomesa bamwe Abariisa emiringo ei bakubasa kukolesa okutunguura obwingi hamwe na n'omutindo gw'amate. I'm not an economist, but in my estimation, she could have attained middle income class. She could be one of the middle income earners. You can showcase the zamate as a business. Because Karanja is no longer there in the season. Karanja, okay. And that's why I was impressed with the breeding director. No? Paulo Nyakiru mukuru wa fameji nagira ngo hati bari yo Montebe kanisa ezaha muheru okureba ngo buru muri Somoro district ya Mbarara ya za sente z'amate ez'umurembe ubwe baruko bahwera okuzara sente z'amate barukurabero mu kwemesa amaizi ningashi artificial insemination. So ntwenda kwija kutandika system yo kugareta amaizi tukagabika aha umuntu akibanaenda kuronda amaizi go kwemesa amarungi agente z'amate akabasa gumana giha source direct mwene cyako kiri nkeduka ya amaizi. So ntwenda kwija kudireta tukagitahwaha ndugamba twongera amuhendo gw'amate ahubwo batukaba inyumaho tukantuka martazi inkiza 300 hatari yo martazi runana no kurengaho buri izuba kandi nangu timprovinge na breed zitu ahubwo ba Frisia ne kusiza amate mingi hatinetereza artazi 20 izuba rumwe okurigera ahari Nyakiru okwiha batungura omutindo gw'ente z'amate obwingi bw'amate bukeyongera bitunguno bashiteganisa ubwengo habo hariho akariside resistance abantu n'umufuhire ente zanga ingoha zanga kuragara. So oyine science ngokagumana ugezaho ko ubwogo tayogo ugezaho iki mugezaho ibintu byingi buri kintu cyo kuboyine kibasakira umuntu wayinente nabasanga kikaba amatagandi agakoze soka agandi agakoze agandi agatera mu business ngwe muya abakozi abakizire yo gukora byo mu kucokente hamwe na no kongera umutindo gw'amate na nebyo kurya byente bahirwe berabo aha bwa TV West nde area Sertugusa.